na rawaria ruwe moko emona munini wa gavana mutuma twethingia na kwethera wichiberwa na matoya kwethera mbere kwa na batu kiri mitandao yetu ya Facebook nyendene ya YouTube wetwera ni bibe byongo kuthwania kumania na rawaria rwa DG utuko warware bwa nebo tukuthwanite kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Munini wa gavana mutuma twethingia kuwa nengi obisine yawe nyuma ya kumira Weru nena kuwa batike mwe na gavana Kawira. Akaribe mbio chumire na muthuro kumenerio tongere bwa gavana Kawira wakiwa batete kiria tana mbere kuinyilia munini wawe. Akuroba ntuni cheke kumantere siembe centro kumenere munini wa gavana bakiwa tina murungamo hatiati ka utongeria bwawe na gavana Kawira. Rokuwa hatiati ka gavana Kawira na munini wawe gwita na mbere kwa rama nyuma ya mutuma kwethira akebelo obisine na gavana omurasi ebile kethira na kubwa na kuinjelwa. Oni betawa MUTEMBEI adwantu mwanatoa madhizo tukubaruare ni CD Karwetha. Tukamira ni munini wa gavana mutuma twethingia na umirite na kuwa nyuma yawe kuthira kiumbura Nteto etibategi mwana gavana wa Meru Kawira Mwangaza nende na shuni ubiti yawe na kuthamira kubiti irankuru ni gavana Kawira na kuringana na barua ethirite tumwakiri mitandao na nyumba cia Nteto tukubwaro murungamiri ubiti unchamba mbethina wethirite akiumbethia untubo akiaria mutuma nethirite akire munini wa rais Rigathi Gachagua kwithira akiumira na mpwena kuthira thine kuoneka ndene ya county ya Meru no tuna mutongeria wakiri mara kionde. Manto yara yendelete dene ya Meru in the political arena roterero executive mathina yara twina yo turiwa nitwethirite twina mathina ta thirikari na kinyama wega yara twachievete in the last 1 year lakini amwe na achievement ira twethirite twina cio kwina kinya challenges kana kwina mathina especially woni ya munini wa gavana wa Meru yethirite yareo mathina yani ta kwethira nte kwirwa mantu ya michemanio ira official ya thirikari yetu ya Meru County ni kwethira nte gwitwa michemanio ne ya cabinet na sheria eriwa baraba batire kwethira bari kire cabinet ni gavana na deputy na CECs mathina yangi ni kwithira kire michemanio ra yithirite reo tuko ciarua muchemanio yo mbere ne yura His Excellency the President na deputy etete atongeria bonde ba Mount Kenya including governors na deputies, county assemblies na opinion leaders and the killing group Weru woni ta deputy governor wa Meru ntaombere wita nonto nterirwe na kinyanta ere facilitate ndi nekenda beta sagana muchemanio yungi ywa maana yorambomba kuwa ntaombere kwa attend ne muchemanio yurari wa Singishu County Eldoret yurari ywa ko celebrate ywa ko evaluate the challenges and achievements sia devolution okethra wointe ta naini munini kana chief and advisor wa mama nte kumenya no reko womba kwa advice mama kana ko run that agenda ya thirikari in case mama akethira maybe ate around kagitene kau that advice kwendekana kambwe office ira reorganized te office nyingi kuringana na ora document ire kuwa office ire transferred ni office ya deputy governor nonto yuingi chionde siandiki karatasi ne kara si in the old premises. However, I'm not complaining kankoira antoba Meru ne twethire twina thiri ne tuendelee ku support development agenda ya mama rira mama enda consultation ye kwa ya munini wawe ndina thina gukuru kukila lami na maguru nonto you don't have kuitia ngari ukilete lami across
mbeja kumwa advice kana wisdom ira deputy governor abatire kwa munene wawe tawe governor ona kinya office yetina thina oni nombo paritire anywhere I can execute the constitutional mandate ya deputy governor anywhere kinya rungurwa miti boyori ni muthuro uyu munene akaribe mbe ne bacumiritie na kumeneria utongeria bwa gavana Kawira Mwangaza muno ni untu bwa kwathula munini wawe na arene ndibo wete batitikiire mwana weta na mbere kuonu matharau ni gavana Kawira bakiaria siasa Franklin Karutina Jacob Matili wete uyu bakethira bakithiurunka bondi cionthe ciembe bakiuthura ni maoni ya wananchi iro untu buke enda bethira bakimenya makinyera bakayukiria gavana Kawira. Siasa atiatika munini wa gavana Mutuma Ntwethingia na gavana Kawira Mwangaza no cietete na mbere na riu atongeria kuma wodi ni mwanya mwirio yo yembe ni basiumirite kumeneria gavana Kawira Mwangaza no ntuba kuinyelia munini wawe kukimenyekana Mutuma kinya obisi yawe ni riti obisi ne njaro cia county na wiku obisi ne cia tene itumia atongeria baba kuwa boti boka ota na Kawira kweya muno na kinyempala tukubo Mutuma no mbere kwithira kwingo ofisine Mutuma no mbere kwithira esuno ngare itwakirire antu bembe kwibara babuterwa itwakirire oringi baba inge bomba kwithira bakingwa kuma ngwenira baruta itwakire lakini thai tukira na tukuona tukuumbwa na tuwaka tuture twarie ontu atire Mutuma deputy governor na tureririte embe omba kwithira kirungama kiogaibwa kekie thirikari county omba kwithira akiajira muembe biawe akwingwa methenera kwa hivyo kambu atire kire governor wetu tafadhali ito kuromba kwa unyenyekevu na mwanka thai bila twakuromba twakwira atire Mutuma Ntwethingia ena kikatiba nae ena power zirombete kwithira ikatiba kwa hivyo intobirombete kwithira chunwa nombe kwithira chokerua rokura muembe ni representation yoko angaratania kwa tweka bato tute represented ni yaka utumena ngabana reko utumena bato turi antu bamwena wewe nyambene ninkuunga mukono mutongoria wetu makarina nararie mwambo mwa sana na kinya nini supporta ngabana nduru arento support no nto kwatia kaela oweta kaela kae kakumena muntu wetu Mutuma kuthama ofisi ciawe ofisi ira ciare cia deputy governor kuma inya itare abamunya kuma ra bakireito ndaromba Mutuma na thanu ofisi ire batere ti wiku ofisi ete kubatara no ntoge aguthire na ofisi ekarangi wo batu tingo to anto banyambe na turethera tuikuma iriambi ibamenerete kinye MCS baraba tonyete kambini ya mama muno bareba kumembe no ntuba kwa metho mwana wa Kathetuko akinyila swa ngabana asemanite nabo nabana ngambesa nikenda betho banyimeka ba musupport kwenga Mutuma obisine nabo ndi basietende bere bamenye mwanka thai nyabo tutinabo na kinyabo batiri obisine nya 2027 bamenye utekinywa mwasoketene tukana bange iteno tukwina bange bacina nabo no tuba kwithwa babo bakwa banjunda sura wendie mwathani Yesu athiringi thate ko kapa kwene mutonyo na mbesa kwa nabo batiwa kinyabo batetiwa ugiakwithwa boko support mutonyo kwa engwa kinyabo buteri obisine athere bwagite na bwethio tubamenya marietwa kweba ngomena na msemani ro lare na MCS ba kaibara ba umite kwa mbesa barara sibage support amantu Mutuma engwa obisine na bwito bamenya botheni ba na marietwa ko bamenya batena mbati botheni nyabo bateri obisine na 27 nabo baya musiye ya weta baya wangiribe ira baero pomenyare wanansi babuthurira wanansi bamero ibakurira no ntote maendeleo bakuritira bore tabana mbia bwe musiye ukarea kuritira mwanansi ngweka hali welu arithore Thaa kaitene okau nawe mwandiki munene wa kiama kia PEU Franklin Karote na mutongere Jacob Matili ni basiumirite kuwa royo bakathiurunga wodi cionthe cia nyambene bambirite na ciembe kuothorania maoni kiria kari uraba kwa kirimpatho ici nikenda bamenyeta alirera bakajokia kuona ni bakuonokia mwana uo Mutuma Madam Governor tukwira atire we no uraire mpaka iretha na chunyama kaneria kwa twegete thingithiga ringi na andre Madam Governor turendro kwira atire mbere wikia Mutuma Ntwethingia anjoene na aru arukire no tumire ni kimburugo wa wotetekeria Mutuma eyo kwethia urakira ito etherwe ni ntocio wa Mutuma ntocio na atomerekera ito arato kwa ana nape anto agwethro ntocio tumwa kwa ana nape ko kawira to kuthoma na to kumenya we mto muthemba uriku na tutekureka turi anto bembe kuma royo
twenjirene to mathirikare ku na MYS no to memutia no to memuthamia obere itwethera ne abonjirene tukithetaira mwana wetu wembe no nto mundo namba 1 onto ethingi anto bembe na anto banyambene menyani mutia na mutia no wetherie munya anto bembe menyeni mundo namba 1 onto ethingia ne muthamia na muthamia te wegembe centro na thamire gembe centro areta woka bore bau ne bwandu baraba kuria bakeita mutuma maoro rokere utuko na muthenya tukanjiria kuma ruyu kuthiurunke mbere onthe na antu bembe abagaibwa turi beba twe maoni yo nuntu bati maoni tukwenda tuminya antu bembe gaibagwa mutuma nengwe tuminyibagwa nengo nya batu tuwebwo bethora baruana kawira na thukitie batu na tutuwebwo. Kiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Akuru banjuri ncheke kumantere siembe centroni bashumirite na gomeneire munini wa gavana Meru Mutumantu Edingi ne kumwira ukabere na rarare kwira Meru atibare kimwe na gavana na kou nethere aina muntu wina murunga mubakiari akuru baba wite ne bakuwata mbaru thirikari ya gavana ni mama Mwanka Muthia. Nyume ya kauro wa besa ukurumana na kugwa njuri ncheke ikaura njuri ya Meru baku madhusi Mwanka Ntonyiri na aruwa kanjo yayo ya njia igembe centro batongere tuwe ne mukarigeti wao mukuru dhangisha ntoi munya neba itite ugambi urura munini wa gavana Isaac Mutumantu Edingia na bari mwira kiriabo baijini ati kuna ngwatano katikati kawe na gavana Kawira Mwangaza tontu gutumbikana bera thirikari ya Kawira ithongo mita maguta na ringi agasoko muromone jumwe akagikanwa kimiaka ntaka batwe mantu ya ngwataniro ya gavana na mutuma itukumiba watanirite nontu mutuma na turira we ngwara twira rumwe wiche mama no tindwa yo wakuminya na turathikare ya mama iri imara ende ya twakwaria ringi nyuma tutukumya na umena yo kawire we ngwa thirikari iri imara na turangari ciaka inacio ende thai batu ya ututukumya kiuno umwe ne chaleke kwarwa na ututumia turi njuri ncheke kiutwe njuri ncheke bariuga itanaria na thirikari iria iri wathanine na yote ingi nandi indi ni gavana Kawira Mwangaza uria kinyamba gucokeria nkatho ni untu bakuthura mwana wao Kagwiria ari PS na kinyanja kimuthamia ari minister mutuma ate mwana njuri ni kajiari ni twethinge no wari njuri otu ta mwana njuri ni muntu ura turitete njuri utira kurwa ginya kwangu na kiki ura ate mwana njuri kajiari mukuru njuri twethingia katu kwendo mwira ndenda kinabati kuria ngathi bo bele bakaraniria kuturi babare kana mantu ange eutu ya tumangwatani oyiya abatu etano ntubongo bawatani na gavana no turomwira Mwanka Muthia Muthia deputy ko bati ota ora bawatani bakarande bakaraniria na bakathiria ndo iriku na gavana no umwe na ina no ntuno ino Meru ko na bati ota kire ina kanyanyekea bakakintu kuma bakaria ngenda bamenya kuruta ngui ere Nteto cha kwaria nao meitethethia na kinyanto wala bangi na ukumira ndwe ni ndo babati kwebela kwa tuka na kuona kwina issue ainyelekete nio mama county ni muntu muthikerie mantu na karambe ni wa muri na Ithatu kwethia kana ni atambethetie na mama ingweteke ni muciari yombe yakauyura kwa mutumanira utwira thirikari imara na ringi tukaigua na kwaria Nteto nara na kawangari chake na chokeretwe tutekuona kwina kibatu twenjori tuingilia manto ya thirikari batu tutana cha thirikari rero na ora thirikari utro nimbo twitana cha nai nabuo ndakacha ngai ari bangai barokuria bothe mai aje toike mata PHO ato turathura Kawiria aje bara watanira na gavana na mawachirie yonde ya Dennis Mugendi Weru TV Dhamare wandini njia igembe Central County ya Meru. Oboya Dennis nari kuma kiri Nteto no tukuona kanya kambere kakono kendo weta kuraya ichokerete na Nteto nkuluki.
auga no gocho mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njerene ya gwita baroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. At Family Bank, we are more than just your bank. We are your friend, your ally. With our internet banking and Pesa Pap, you can transact from anywhere and at any time. Our Mdosi Junior account is specially designed to help parents teach their kids about saving. At Family Bank, we provide excellent quality of service to our customers because at the end of the day, we are not just a bank. We are your family. Njoo tukujenge. Ibwana tugata na mbere kurumira Nteto chia Weru thaa Ithatu. Rukuo na pathokano watetika ngavana Meru Kawira Mwangaza na munini wa Mutuma Ntwethingia no rutite na mbere kwarama nyuma ya Mutuma nende kumira kiri mwingi na kuwa batithirite bariki mwe na gavana Kawira kumira nende untubo kwithirite bukega mpatho ini cithite na mbere kwarama nyuma ya ruare nende gavana Meru Kawira Mwangaza kwithira akiwa kithira Mutuma Ntwethingia na kubo muthutire yukuingi ariko na bati kwithira akiuma arakiro bisi nawe hatiumba kwithira haina suburia yo muruira au kuona mbakinyete mauta mbejete abakinya mauta ende ikogwe bwana nto bamabate kuthura ni migambo ya ngavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria ntere cha katheri wa ndine ya Bothugusi West gicigo mbunge ga Central Imenti akiugoretete na mbere gwikiariti ngugi obisi-ini ya Weru kenda kuritira mukari wa Meru ngugi aritite migambo eje nyuma ya ruku gategateka munini wa Mutuma Ntwethingia gukujira na rwitite na mbere kunene ura kugukia bubonekene nyuma ya Mutuma gucumirie na kuga mathina jara ukurukira obisi-ini yawe mbere makiuga nethirite agitorito boe bamwiri akiringithania na riria bajukagia wathani untu buria ngavana Mwangaza oneni akibumeneria bunene araugite mutongeria atumba kunorera obisi-ini ya mwingi ngiukuma thirikari-ini ira ngai atwere otongeria na twanyua mumayo wa ofisi tariki 25 mweri wa 8 mwaka wa 2022 ndari na kilo 94 ende mwaka yo twaringa kuma 2022 mwanka thai mweri wa 8 2023 ende na kilo around 78
Na ndimpongere Jubilee obisine nere obisi ni otekunora ere obisi ne guchengia muntu otekunoria mtu wenda kunora kara kwa moko kuna na bakunjeku orugairwo kanorera no na ndeze mwananchi ene gukwiroia ya guchengia ugatembea nuntu kuria wira ikoru thina ingi cia mutumani aritingo gyo obisine yawe kubutwa gutunywa ngari kurega gwitwa kana kumenyithwa micemanio mwingi kana kinya kwewa kanya kurita uge boe thirikari-ini ira bachwire ngari mbere ya yukua ni department ya water ngari ya igire ya nenkerwa political advisor wa governor Laure kire michemanio ya official ya cabinet ntithirite ngita wa kuma 29th of May michemanio ya monthly press briefing ntira wende nonto nethera ye in the public. I just choose to go. Atongeria baingi na kinya kari na ndene bagite ogwa na kaunti ya Meru mono bakuma mirigene igembe bada bogite bo bari tayari kurungama na kuika mutongeria waota wonto ithingia rira watenga twethingia ikenda wona nile twethingia no te kwenda maendeleo yembe lakini yangu ile itokumenya mno mama twethingia is a sober man a God fearing man na ibo no ntoko na kinya ria ware athina arwire akuruirire mwanka the last minute kugo teto mburini woshi uteto chethera karata uteyo twinira kwaya na MCA bau bonthe ba Meru na banyambene utonyeti oro kurita ngwe itokumelete mama twetani wou lakini at the end of the day you will lose. Tumetoka na ijulikane kutoka poko noga akiakwenda na tigania hizi na tigania west udemo kimwaka huko aba ningeze kurunge na mnyaki wale ngombe akiakwenda gembe central gembe south na gembe north udemo kimwaka huko bom ibarenge baada ya kutoka pingura kanwa ate county ya Meru tiaimendi na dimendi yote dimendi ya monoboli kwa kwa mwangaza tuko kinya siakusia kwana na kwa ile ya kwana munini ujo wa ngavana Mutuma agitariria baterika kwaraniria na ngavana Mwangaza mubunge wa Central Imenti Kiremangushini na ugite gitumikira Mutuma atengini untu ate kuthumbia atongeria baraba kurwana na ngavana Mwangaza uma rira twetere mathiko na ya Kaliunga na ara ntobetwe kiongo kambwe ne are ntuko ya mwisho kwaraniria na mama officially iwingi ni PR tuchetha na uke anine nkamukethia agakethuka but kutena any substance tukwaria county government ne respect bwa mutumeta na mwaru mabampuru ataka bau no I know it can't work nonto uri mutumiria ruju aketheka nseneto mairia na as for that I know that's where the problem is. He has failed to meet the expectation of the other county leadership. Uraona bangi bembi bubanjamba mbithi na bangi bondema that kind of behavior we can't. Kurukinga bana Mwangaza na ugitoro kwigwatenganiri ni thirikari yawe na umagarete cia watige kubobari kudene miarira Mutuma rumirite we gutina wetite monka batigera bakurikia mianka yao ya wathani urote kunganirwa atoke ende utiomba kuboba withirikari utite ayo kunganira ande ulinkara nkirira ngaingo tambwa ngaingo tamwa nderembi ndendere ande wethro tukubwa thirikari iwe wetithia bwaga na nukubwa nukinyi mauta utiomba na speed ya maendeleo ri toka na uende toto kwerenza guko kanka resign yere na inda resignere na anda itango geko Kenya prisons nde a senior officer nde meago resign twice nde thirikari ne ye mwaka wa 2024 ndi thirikari nende ne mwaka wa 2025 ndi thirikari ne mwaka wa 2026 na 2027 August ngai embere
irio nkathiria ta mweko ya deputy governor. Muthiene kiri ngavana Mwangaza narumirite watitikiria ungumania thirikari-ini yawe na uria akagwata no kakethira gitiura umi tugwatire Meru utonga bwetu butikaiwe utonga bwetu butikenyange tugwatire Meru na bigikeni na maronga indi bo ukamba kauga kwibyo gakabanga kwia ndene thirikari ya county murekete bwaga ndi wachimani na nkagwata nkaumaria kire Alaji Mwendia mwandiki wa kiama kia Mbaisa Jamiru na ugite rwiro rwa ngavana Mwangaza rwa spindi ya 500 rwiro gutino rwaikia Mumiru na ukarukoraga bonde barabariku ora bakweja no tukongera spindi ya ground ora bakweja tuongere spindi ya ground. Therefore ni tumirwe roteru rwene tumyanga 400 yanga 800 kilometers per hour anga 1000 kilometers per hour wetete kilomita ngiri wetete u kinyanda gere Malaysia gwire ni etete kilomita nkrukia 1000 per hour lakini yetete to self destruction yetete gikuone. Therefore no mwanka twambe tuchiorie ina twetete na spindi eu where are we heading na spindi eu twetete nayo. It is not a question of the speed. It is a question ya destination. Na ndireu ni metho ntegera na matumbigirwa kirimpadhu ichi changavana na munini wawe tukiona mwerekera jura chitite kujukia kethira ni mwanki jojo jukora kugia ngwataniro kana ni rumuri rukongereka rukuru rwite na mbere kunenea nkuruki nkiripotera Nteto cia Weru garwa siasa riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Minista wa urimi na ndethia mithikali nture uwite kio mono kio wonane bo mira kiria kitani thigurune Israel kiateithia bonene mira yambiriria kwendwa thigurune u tunture uwite bobo kaguna bonene arimi na biashara bakimera ki Israel ikayabitikire mira yendwa nao. Ringana na minista wa urimi ndeni ya nthiguru ya Kenya mithikali nture ariuga ibetiganiretie kwendaniria into bya urimi na nthiguru ya Israeli arakuga into bingi bya urimi kuma nthiguru ya Kenya bikathiaga nthiguru ya Israeli kura bionete thoko. In June, I personally flagged off the first cargo flight of pineapples to Israel. This maiden cargo flight was out of negotiations or discussions at the end of state land in Israel on the 5th of May, which I attended. And we opened a market for Kenyan pineapples and fish to Israel. And we even went further when we met Netanyahu. Akiongera ugite amwe nogu no abathiete na mbere kwararamia thoko ya into bira bikathiaga nthiguru ya Israeli mira ikethirwe rimwe into bira bikathiaga nthiguru inu. I am sending the Director General of WAFA and other directors to Israel next week to go and continue with the discussion to see what else we can be able to put in, or to export, so that at least we can be able to fill a cargo flight full from Kenya, so that we do not lose that market. And I'm happy that hoping all succeeds, Mera will be one of the things that we'll be exporting to Israel, because we've already found a few buyers. Meaning that the problem that we've had from other parts of the country on its failure to secure a market, we may be lucky. But you see, the question we're asking is, are we producing enough to fully be able to support export or to support the flying in and out of our cargo planes? Akiaraniria na ndiki ba Nteto mithi kaugite ogwa ya bonene indeke igana ikaumaga nthiguru ya Kenya kienda kubaithia thoko erere nthiguru ya Israeli kuringana na urimi bwa arimi ba nthiguru ya Kenya na kethira bakaombaga kujuria na kubaithia ndeke cionthe cia mirigo ya urimi iri ikaumaga Kenya ithiete nthiguru inu. My only plea to farmers is really to concentrate in producing more, because government is in full gear
of ensuring we open up more markets for our produce, and tomorrow, no, Sunday again at around 4 o'clock, I'll also be flagging another flight of avocado to India. It's a new market that we've also been able to open up. So in regard to the general way in which we need to see how to increase our foreign, our exports to really be able to get more foreign exchange, we want to commit that we work very closely with our farmers, because we have programs that are supporting farmers directly. We work very closely with the county governments because they are more closer to our farmers, so that we are able to avail them a proper extension service support for them to really maximize on their potential. Kiripotera Weru TV mbitagwa Mateni Mugambi. Ura wari minister urimi thirikari Nteto Peter Munya na ikinyire koti akirikana ni mukuye we ambare andam chiaro na kimwaret na Munya rekere tukuma kire ambare unirotero Nthitango ukabere Munya kwithare mwaki wikinya mbere ya koti wa Muribura ethire akiathikira. Uria wari minister urimi Peter Munya nebeletu ya mukuye kire ambare andam ya road na kimwaret. Peter Munya Bone nyuma ya rwangiro Nthitango kurema kwerekere Munya kuritokuye kirimantu igi utumiri bobo ebo ambese bilioni 63. This case is not just about the DPP. This case is also about the accused persons whose lives are on hold because the matter is now present in court. This matter is also about this court, which has to discharge its mandate under Article 159 of the Constitution that requires that all cases must be heard expeditiously. This court must also exercise its mandate under Article 50 of the Constitution that requires that there must be a fair trial and that justice must be done to all and that cases must be heard expeditiously. And therefore, this court will not condone any form of interference, be it in the name of seeking for adjournments, or in the name of not presenting witnesses in court, or not bonding witnesses before this court. Has that been noted? Very much so, Your Honor. Yes. Minister yo watene akubatere kuya no kuje kire yambare minister onge wakaraya Endrotich na bange indi koti ya mwebelia mukuje. Has gone on record and that your conduct has been captured on record. We shall adjourn this matter to the 11th of September, where I expect all witnesses to be present in court. And going forward, this is a warning, including to the IO, that if witnesses are not present in court, bonded on time without any justification, this court will not hesitate to exercise its mandate under Section 10 of the Magistrates Court Act to hold people who interfere with the cause of justice in contempt of the court. Ambiririo ne yokiumeke koti ne yaritire watho boko watoko Munya nyuma yawe kure okinya koti kuritokuye. Matters in question shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. Mwambithania rero tire kuthikiro kwa yambare untubura botumure rwangiro kwerekere Nthitango rwebele Munya ya mukuje wa yambare u. County Commissioner wa Thaa Nithi Koech wete kwambiria ruyo bakethira bakiambire mutaratara yo kwandikithia antu bakuru na bara pare na mawathe maturene kenda bono tethio bo thirikari. Koech wete thirikari yina mworoto yo kwandikithia kuru 5,000 bara beno kurubo miaka nkuluki ya 70. Indungurumwire gutongoretwe County Commissioner wa Thaa Nithi bwana Wesley Koech muthenya kwemthi araba kubanganagia mutaratara wa kwandikithia akuru antu bari magwathe na barabate kwibumbira mutaratara rokanjirie muthenya gwaru na orankuruki ukathucia ntugu 15. Kuna a program ya registration of farmers ambaye yote itarun concurrently, lakini hasa ambayo tumekuwa naye hapa ni kupanga mikakati ambayo tutalaunch kesho, registrations ya orphaned and vulnerable persons na the older persons ambayo itaanza kutoka tarehe 1 mpaka tarehe 15 katika all the sub counties zetu in Thaa Nithi, which are 7 sub counties
and itafanywa na maofisa wetu wa children wakisaidiana na administrators, national government administration na county government officials. Indunguru mwire kuri na kinyamo jumbe mwekuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan kwa Mwindu. Mbangombe ni etakirudhirwa ronchingiru nunturu karingani bakarudhirwa narachuka muthambiro marimanti arakwa marimanti na gatunga igamba ngombe nuntu distance ukinyana ikaroncherwa mandi lakini gokuti kuga igamba ngombe ro itiambiria kwandikithwa so antu bagamba ngombe ro rukiri babangi bakiambiria ndiguru yonde bakambiria kwandikithwa lakini sherehe yao nuntu distance to barudire mandi lakini ro igamba ngombe bandu bakenderea mbio bakenderea kwandikithwa na antu babe ni bande bi kurubuti valid oina kibande gikuru ugia na mpwe sana wakishia kwamba kibande gya kugike igike imbia ora orite na siasa bonde kontini no kuiga mpathu ciao nuntu ikagita kaende meruka pia takiwajibika ro MP wa Mare chonjo MP wa Tharaka chonjo waninie chonjo tukabere ntinde tutuke one team ro tie mantu ma siasa ro iwe chumi ya kwamba antu Tharaka Nithi bonde bakumera aijalishi ni nani na nonde rutaniritiagu na niondo wa committee ya social protection ina yena wireno committee social protection niyo ina department of social protection kakisha kwamba beyond even these 15 days nkudhinga tie mwanka Nairobi pakisha kwamba Tharaka Nithi county ikutaithira boko agire na wakwena issues na togo mtu to form kinya WhatsApp group so county commissioner every evening county commissioner gatwiraga MD with Mahara twakindiaga Tharaka twakindiaga Chuka twakindiaga igamba ngombe twakindiaga kenda niyo nto niyo ngwida irutanite ku map ba kwamba na terere imbironto igamba ngombe mde tu ina antu 30 na turonete igamba ngombe ina antu 70 tukalida ntukukundi offense and vulnerable nkame igamba ngombe bande na bono tundi na list cia antu bonde nkame oyo no yagutiwa na nkalingira antu ba kwa bandu tete bongwa niyo ni response te antu ba on the ground na bako bakimove kinyaro mutongero mantu mothi na mbere ntere cia marabo na David Kimathi no akiuria antu kuigwa bare ritho kiri baraba omba gwitia mbeca mono kiri kwandikithania bobo gwe antu bende to bakidiololokaga bakiraga antu babanenkere mbeca nikenda babandikithia tafadhali mtu leo ugetia mbeca gikwandikithia antu batu kwandikithia tafadhali alipotwe alaka thini wa ofisi ya social kana gituo kione kia polisi kiria kiomba kwirwa gia kuwe tonto registration yeno tutikwenda mtu mukuru kana mtu ena wathe kana mtu ena jana jantigwa adi wetu ambesa ni mtu no uriku nikenda andikithwa na kirigo mubura bomba kumira mono kiri mabitha barokegwa bare kwandikithania ni bobo twende na challenge ya usafiri tonto ngari ile ndatumagira ya kudioloka thini wa constituency ni ajukirwe tonto ya muradi wetagwa patana na riu karentre ntena ngari ya kudiololoka nkinya guntu kugwe kunde kuma rotwige masiasa sietu sionde ndiguru tutedi mgongo wetu wa Tharaka Nithi tume twinde mtu kinyana ngari chiake county government ni disho kinya CHVs baume nabo wanapenda gwikira marundi marshals babarandikire county commissioner uwa kuma na ngari chiake chionde na maguta agekira department ni chionde rotie kuria twicindana na usiasa nino tume twindo twike antu betu ba Tharaka Nithi bonde bakuthungira system muni tutena mantuma siasa kanambi reporter Weru TV kumantere cha Tharaka Beto Paul ogwa kabithe ore wa kibwandamu ya ngatho bweti tena mbere wa kuwondini ya Ntwambo MC wa Nteto Frederick Brugo na chumirite na kumeneria muntu omwora umirite na kuwete ndamwire yakwa munda na yawe Brugo awete na kuriana na muntu akumera akiwa munda yune yawe akiwa munda yune yo mwingi no tekintu ya keu Nicholas Chavari aina riboti antuna kuya kusethera project ira na ndira ya Ntwamboi kuteka anya no ntokau na tutewetikiria na tutakubali onjerero keacio tutakutana miareno ya MCA wandi Ntwamboi to Frederick Brugo yerekithiretwe kire muntu murume omoro kwirikana atena njiritie kuga gonto okuranda mu yangatho ekwenjwa igonto ogwake na imunda wake ekiombe na batiri kwithiro kirekano anao na kinyento biabire kubikaruta twa aku kithagaki kitwire kiki antu betu miaka nenda rundi back to antu barabeto akuru barabeto ancestors lakini ukeyoke ta kithagaki yagu na ngokethra uririte kakwiro kithagaki kia private kesoga ningi kia public otherwise na kathago process ni otumirite ye ku yorongo process yondere withika ya manto ya kuhusiana na public property ne usisha public participation na barokwira parking no kwenda kuriwa kungana na ngari na itere ngari thiete au
ndenda uyu kikanya we ya kethiru uyu we ya uturiche parking tuguria witwira iweo na itumi na nimbibio ngo kumanisha na rito parking. Kuringana na Mbrugo na kinya akariba ntoire ino cia Ntwambui bariuga damu ena karirite enkoroki ya eka egana rimwe ikathi na mbere kwithirwo iria kiguni ikinene kiri antu Ntwambui na gembe ngima tuthirite tukithangika irwe miaka mingi sana na wirigiro bwetu yakabukinyite kuthiria thinere rui ndamwe turi antu bembe uti muntu ina ng'ombe ke kara thinere rui iringaniri nerenge arandu muru uti muntu ndene nture ukethirwa ati utumira rui rukurima tutwire kuria interview mete kuma mboga kuma karate nyanya itunguru ende thai tukarima interview bingi muno na ndamweye na ng'ombe cietu niri ya thina muno gwita kuria rwi kuraya thai nkuona twatethuga na nibo ya muno no tubanga na wetu ogwende akijitagia ati gutire muntu agatigirwo kujucia amonda uju ukulukira ngwataniro ira twithirite twina na gavana yetu na ngwira tubangite kuutira tukiritira Meru County Ntwambui ward ndene ya Meru County through support ya gavana inkumenya gavana akibo mantu yao engwa akethore no rubu bwingi sana na kumania yau twakisha twatanirite untu burabwa muturo utumburana mantu na kithaka ketu ke safe na ke secure ke utumirwa ni antu betu ba Ntwambui na antu begembe bonde watanirite kuma ngatho Gembe North Peter Class Chabare. Kamiti ya mbunge ya Kigina itongeretwo ni mubunge wa Molo Kimani Kuria Rware nebona na iti muthuro uyo nyuma ya gavana wa banki nene kuria wiki nyambere ya kamiti iu na kuwa mbunge tena watho bo muunga mauri. Article 125 of our Constitution says that either House of Parliament and any of its committees has the power to summon any person to appear before it for the purpose of giving evidence all information. And 2, for the purpose of Clause 5, a House of Parliament and any of its committees have the same powers of the High Court to enforce attendance of a witness and examine them on oath, otherwise of affirmation, to compel the production of documents, to issue a commission or request to examine witnesses. So we are telling the government we revoke Article 125 of our Constitution. We give you another invitation to appear before this committee to explain, because we cannot have 463.5 billion shillings that is earned by central bank, not subjected to public scrutiny, not subjected to parliament scrutiny. It cannot be allowed. They should come, and any government expenditure, including Ministry of Defense, including the office of the president, including the office of the deputy president, including the office of the speaker, including the judiciary fund, is subject to scrutiny, oversight by National Assembly. So nobody can be exempted. And what members have raised, it's very unfair that you have some government entities who have so much money that they invest in government funds, in government bonds. Some institutions have so much money lying in their bank account that they put them in an interest earning account. Whereas we are borrowing to finance government expenditure. So how does that work? That an institution has so much money that they are using that money to government to buy the same government bonds without parliament scrutiny, without anybody scrutiny, and the government of Kenya is at the same time borrowing to finance. Au no tukinya muthia wa nteto cia tungucokere nkatho na tubugutha watanirite na unikire nteto cia themo arwe siasa na nteto cia Weru thaa ithatu tucemane ruyu rukiri kiri mubango yo kugukia unibetha MUTEMBEI Edward mweto wa mathithio tukubodwa ria ukari Cindy Karwetha. Good night and God bless.